twonge kandi n'ubundi kubirizaho ndetse tunatanga pole ku bakongomani bose muri rusange ndetse n'ubwoko bw'abanyamurenge n'inshuti z'abakongomani. Uyu munsi tariki 9 z'ukwezi kwa gatanu 2025 turibuka intwari yacu Lt Colonel Jules Mutebuti witabye Imana tariki 9 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2004 mu Rwanda, ubwo yararwaye bamujana mu bitaro abariho abasha kurangiriza. Uyu Colonel Jules Mutebuti yakoze byinshi cyane muri Sud Kivu ndetse na Nord Kivu, iwe n'umufatanyabikorwa wiwe cyangwa se inshuti yiwe magara Laurent Nkunda. Uyu munsi wa none tukaba twibuka intwari yacu, nubwo yagiye ariko yasize yubatse byinshi cyane, n'ubu imirongo yubatse uyu munsi wa none niyo tukirimo tugenderaho. Tuzi ko yakomeje kurwana cyane muri biriya bice bya Nord Kivu na Sud Kivu, Uvira muri ho plateau ya Minembwe. Intego yari imwe, yarwaniraga ubwoko cyangwa se yangaga abatotezwa bo mu bwoko bw'abanyamurenge, bituma abagwanirira rimwe na rimwe agenda ava mu gisirikare cya leta kandi afite ipeta ryiza, akabasha kuba inyeshamba cyangwa se akemera guhangana na leta kugira gusa ngo bene babo babeho. Nyuma yabwo rugamba rumaze gukomera cyane, rwamuhuzaga n'ingabo za leta FARDC rwaberaga mu mujyi wa Bukavu, nibwo yahise ahungira mu Rwanda. Nyuma y'igihe aza kurwara bamujana mu bitaro abariho arangiriza ubwoko bwacu bw'abanyamurenge n'inshuti abarundi, abanyarwanda, abakongomani muri rusange. Uyu ni umunsi wo kwihangana. Hanyuma amakuru yacu uyu munsi wa none turaza kuyakomereza muri ho plateau mu gace ka Minembwe mu nkengero zayo, aho uyu munsi wa none babyutse bagabwaho igitero n'ihuriro cyangwa se na coalition ya Kinshasa. Turababwira akantu ku kandi kuntu urugamba rwagenze k'uyu munsi. N'urugamba rwapanzwe mu gihe gitoya cyane kuko umwanzi yaje batatekereza ko ashobora kubatera, ariko kandi bamukoreye operation imwe iteye ubwoba, asubirayo atumva atabona. Nubwo ubu nyine amasasu akirimo yumvikana mu bice bya Rugezi, ariko kandi umwanzi ari kure n'amarembo cyangwa se ari kure na eneo zatwigwaneho, bamaze kumusunika bamwigije inyuma. Ku munsi w'ejo tariki 8 na tariki 7 z'uku kwezi kwa gatanu turimo, ihuriro rya Kinshasa ryabashije kubona amafaranga menshi cyane, barahembwe. Nyuma y'uko guhembwa byatumye bagira umugambi wo kongera kugaba igitero kugira ngo bereke basebuja babo cyangwa se ba bose babo batuma ku ntambara ko ifaranga baba barya atari z'ubusa. Rero uyu munsi wa none barongera kandi baragaruka bagaba igitero muri Rugezi. Reka tubibutse ko nubwo babikora gutyo bazi ko Rugezi yabananiye, batazigera basubira kwigarurira habe na rimwe, bazahora bayirebesha amaso ariko ntibazongera kuyikandagiramo. Uyu munsi wa none ni inshuro ya 4 iki gitero nyuma yaho ikaba yakigabye ahagana isaha y'imwe ya kane bazalendo na FARDC ubwo binutse hirya y'umuhanda kwigarurira wo mu Rugezi, ariko ubwo banyunyunze baca inyonga yose baca mu bisambu baza guseruka hirya y'abagenzi mu ndegu za Rugezi. Nanone bahari bavuze ko abasore birwanaho baraho bita kwa Sabune ndetse no mu badinzi hariho amadefensi. Tivyatinze cyane abasore birwanaho ari bo twirwaneho
AFC M23 nta kindi bakoze n'ubundi kuko basanzwe babikora, bahise bapanga urugamba rwihuse kuko basanzwe babikora, babasha kumenshagiraho umwanzi urufaya rw'amasasu. Kuko tubikesha abaturage bari muri aka gace, bavuze ko ibitero byari byaje cyari igitero gikomeye cyane kuko cyari kirimo FDLR nyinshi cyane yivanze n'abazalendo, ariko bose bakubitiwe hamwe babasha guhunga. Rero iyi nshuro ya kane nayo kugaragaza ko bukwigarurira Rugezi babashije gutsindwa kuko tubikesha abari muri aka gace. Gusa kugeza aya masaha amasasu aracarimo yumvikana, ariko amasasu ageze kure cyane, umwanzi bamaze kumwigiza kure na Rugezi. Reka twibutsa abantu ko ibi bitero byabitera Rugezi biva ahitwa kuri Babengwa, aho ni mu Rurenge, ibindi bikava Fizi, ibindi bigaturuka za Mirimba ndetse n'indi defense yabo iri za Gitumba. Abo bose niko bihuza bagahabwa support n'ingabo z'u Burundi, bakabasha kugaba ibitero kuri M23 twirwaneho AFC. Ariko nubwo iyo coalition yose idashaka amahoro, ahubwo ishaka gusenya ibirindiro byose zatwirwaneho, tibazabigeraho na rimwe. Rugezi ngo bazahora bayirebesha amaso, ariko ntibazongera kwikandagizamo ikirenge. Rero nuko byifashe mu gace ka Rugezi. Ariko mu zindi axe zose zigeze Minembwe, Amarango yose, za Kivumu, za Masha, za Ruhemba, ukazamuka gera zo kwirumba, aho hose ugatambuka ukagera za Biziba, ugatambuka ukaza za Kabingo, aho hose ni amahoro, za Muriza, za Gakenke, za Karongi, za Rubemba, ukazamuka za Mutungwa, ugahuruka za Mikenke, za Berarumbiri, za Gwitsakuku, aho hose haratekanye kugeza n'umunsi wa none, tasasu rirabasha kuvuga. Reka dusimbukire mu ndondo yo hagati, indondo ya za Bijombo, ahamaze iminsi havugwa umwuka mubi ubwo abasirikare ba FARDC bakora mu gace ka Bijombo babashije kwica umuturage, ubwo gusa bahuye mu nzira n'umuhungu w'umuprofeseri waruremye isoko, aramutsa umusirikare tava mu isasu, arasa uwo muhungu agwa aho ngaho. Ibyo byatumye haba umwuka mubi hagati y'abaturage n'abasirikare bakorera muri aka gace. Ariko kugeza aya masaha nta ntambara irahaba, haracariho gusa ubushamirane, ariko intambara ntayihari. Rero nuko byifashe mu gace k'Imurenge, kugeza za Rurambo naho haracara amahoro kugeza aya masaha. Kuri Kageregere barashima Imana. Rero nshuti bakunzi, naha turangirije amakuru yacu, turongera amasaha y'ijoro tubabwira iki gitero ca Rugezi uko caje kurangira, ndetse tubabwire akantu ku kandi uko kagenze kose.